Anya laki din! Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala lakay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mat ti usarak amapan ag simba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Mas daawak ka. Tasigod mo't ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Ag simba ak adi. Wa! Kito na. Sapay na kumangarod Ta iti pa nagsimbam, ket mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga aramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kuma dagiti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitaan ti tao, ama nagsimba, ay ngam nagalas mo, ti ugali na. Makapalik man, dayjay Amir na mare. Ha? Taapay, mare? Kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod, mare. Nakitak matladay jay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti ipopost na. Kundi post iti kakasjoy, ngam nagalas mati ugali na. Isupay, Post a post, ngam di namet may apply iti pud na biyag. Anya lagi din. Bay amon iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya matanda iti ipupos ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat a memes a nonsense. Isulat makikita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos naman. Nonsense a talaga. Di pa'y makaipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sikakit di mat. Ay na, nonsense nga road na. Apay, di yu amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Ang sa bagay, saan matkit di anakaskas daaw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da di Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Ngay, apay manan aya, Luisa? Kitaam ngamin dagito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmat a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya ngay nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdam nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di kalat ida baybayan. Tasaan da ka mat apakibibiyangan. Nay, apay ngay, kasla isupay kitin ti sakit mo. Ibagamlaang no aggusto ka kin ni Luisa, taam mo, la! Anya? Nay, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakid din ayamir na. Ti panagsimba. Sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy. Opay. Anya ko madireklamo na ano pa si ka memes ti popos ko di Facebook. Amumatan ni Merna. Agsimsimbang aminan kat, iso dilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga. Ay, no siya ka may isa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive
Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, di po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat sirbi na dagiti ipopost na. No iti pudno abiyag dakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay po no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan. Ay sois, ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na jay langit. Anya, Wen, no jay langit di pa panan na. Anya lagi din. Kung naklaki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya merna. Ha? Ay na, nagpintas mo din dahi ta kawas mau. Kasla kawas ti nakadaldalos at taaw. Anya laki din. Ay no, nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan merna. San pa'y nga ita? Awan day ta minsan. Aginggang awan ton. Lakay kayo, ngam di kay pa'y agsimba mo. Ha? Apay, saan kayo amabutan? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, anya ka din dahi ta nga ipagbagam. Apay nga akastamot din ti kastam nga gaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo, ngam di kay agsimba. Tunggal Domingo, adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja amir na. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo la serbe na akanayon na mapanagsimba. Gaputakas jay mo, ugali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kung Desimba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na mga ron may apply iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmet laeng kabages. Iso ama kaulagak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga arabid na. Ti Facebook account na laeng ti mapan ni Jalagay. Ha? Aya? Nalabos ba? Puno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken addala dita nga agkaiwara. Kat pudnumat. Anya lakit din nga. Kita mo nga tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan ki din respetum iti lakay akas kenkwana Anya? Managsimba ka ako nam. Ngam kastamot ti ugalim. Nagalas. Nagdakas. No kastamot lang. Nasasaya at pa'y nga isardeng mo. Dahil ta pa nagsimsimbam. Gaputawan mo't la Serbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta. Kundi simba. Ngam, nagpunipunan mo't iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang dayjay babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakos ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawon na ti mapan agsimba, kun inaldawon na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awam mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dayta, numara na Ibagang, tapno maamiris na.
No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aging gat Sabado. Day talama pan agchismis, ti amuna nga aramidan. Ay, anya lakit din, nga ugali na. Oh, makapalig nga rod. Agchismis iti Lunes, aging gat Sabado. Ngam no aldaw to Domingo. Nakadres iti puraw ama panagsimba. Day kaslag lang asan ama nagbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Anya lakit din. Ne. Apa yan? Agguuyong kan sa amatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmaymay siya. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada. Ay, una yun da di apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak ijay balayda. Ay, salbag ka kiti. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapod no. Apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas nga aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo. Ngam iti Lunes aging gat Sabado. Dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya lakit din aya antong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oo, rabi eh, gamada ka pa lang dito, magbag na, si kamer na. Ayun tata, naggapuak ngamin dita ayan ni Lucia. Ay, kasta ay sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya, No sana tong 8:41 no binggaw. nagadumot asaludsud mun alakay. Salsalod-sodok lang ba, sika di ba? Anya, Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. anya. Ay, awan na talaga ti serbe, ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan ulo, guys, aging gat Sabadaw, aramidem mo't amay, nasa narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, ngorag malmalam. Apay, kasta ti aramid ti man nakisimba. Ay, kung disimba ka nga, nagalas mo't ugalay. Kanya laki din. Dayji alakay, tila maibagbaga na. At least pa'y kanya tamakisimba ang ngam isungay. Ne, tada pa ilaang ti at least nga amom. At least ka dyan. Husto kit di ati imbaganaken ka, awan serbim akundi simba-simba, takas tama ti ugalim. Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya pa dita? Hay, may sakamay, tila maibagbagam, di ta ka man langan. Iko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggen, salbag ka! Nay, si kabagayam Mirna, papanam ngay. Ay kwa, di tala ang igid nana. Siguro, mapan ka manin makichismis anya. Si kakit di mo't nana, saan mo't na?
Ay, kano saan ka amapan makichismes? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal, Jedaya. Idi kalman, napan ka kundi simba. Gamita Lunes, mapan ka manan makisugal, kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya? Nagalas at talaga ti ugalim. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Gamno Lunes mataging gat Sabadaw. Manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo. Na, ipagbagakla ang tipudnoan niya. Ay apaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa iti padam a tao asaan ama nagsimba. Ngamkasta ka mag... Anya lakit din. Ay no. Kunam lagit din o anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo ang mapapan agsimba. Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka pailaan. Kan, nadamag ko, nga ipagbagam ka no iti abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya kay kung matibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa dahi nga ipopos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putpud no abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kasto ingal daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ang managbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam. Ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim ta saan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galastiro para. What? Dadaul kay ti aldaw. Ay nako. Talaga nga awan Sir Bim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Day ta kinataom. Anya laki din, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni Jesugalan kalpasan ti pa nagsimba. Anya? Nagmayat pa'y dayta dress mo. Kasla dress ti awan pulos, basol na. Awan sirbina, ti kanayon mo pa nagsimba kunakmanan. Apay aya akas ta kang agsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam, san adim manon ti imbagam kano ide, apasig a memes, a nonsense ti ipopos ko iti sukmad. Oho, mirna aya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismes ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nyalakit di. Ay, di ta ka man laangan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo na sirbina. Kun sardagan mo't lang, ti pa nagpo-post mo, ti Bible verses, tara kababain ka lang. Ay, ibabain mo lang, ti kinataom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Pudno nga tati nadamag kumare. Ha? Anya day tamara eh. Nadamag ko kami nga umada ni Gaya mo. Di ba nagkalay sa ti anak ni Pasi nga inauna. Ha? Ni Gracia. Un mare, iso mga mintin ako na ni Tina kanyak idikalman. Kasta aya. Asino ka nungay ti pakiasawaan na. Ay kat lalaki adi. Alangan mo. Ti salsaludsudek no asino.
Nilito ti pakiasawaan na. Diyan ngay poto ni Tata Borsyo ijadayang. Ah? Anya, nilito ti pakiasawaan na. Ay salbag day tadamag. Ha? Aping agkatawa ka ngay, mare. Kit no nabayag gaya mo nga gayan ayat da. Anya, ay una yan. Kaslamot na ibusan ni Gracia iti lalaki. Di payla ng sapul mo't iti lalaki asaan akalugaran. Ha? Nilito pa'y mo't akaruba da mo lang. Anya lakit din. Ano niya? Wan mare, pudno day ta. Nagsasaritaan min ti maipapan iti panagkalaysada. Kasta ka di mare. Ay nasaya at ang arno kasta. Kit kaano nga ti exact date ti panagkalaysada. Into no June pa'y mutkit di amare. June 8 ti nagsasaritaan mi. Nasurok pa'y adu abulan ti urayon tapno nawaya ti panagsagana da. Ayun, amare. Tapno saan nga agap apura. Aywan mare. Ayun, gaya mare. At naman ti maritis cooking ka. Ha? Anya day ta mare? Among ngay. Kit kwa. Kaso una katawan ni Guria, idi na amuan na nga umadanin ti panagkalay sa ti anak mo. Kani Lito. Anya? Anya ngay kano ti nakakatkatawa iti dayjay? Kasla ka nga awan sa bali alalakin. Tanilito pa'y lang tinapili na. Karuba ka no. Ay una yan. Uray pa'y karoba. Lakit di sana kasinsen. Anya lakit din aya. Nanang, awan matidakas na. Uray may sa barangay ti ayan tayo kadalito. Awan mat ngamin anak ko. Dayjay laang mat agurya tinagruget ti panunot na. Ibagbaga na kanaw, akas laawan sa bali alalaki. Anya? Day kumakanaw saan akalugaran. Unay dayjay nga antigurya aya. Manakibiyang mo't launay. Ala, baybay antayo latta ka di anak ko. Tinapatag, kat mayat kayo latta kinilito. Aywan ananang, anya lakit din. Dayta ti kapatgan. Saan adagiti negative asaw-sao ti tattao. Nang rona dayjay agurya. Dayta ka man ako nakon. Kas kalaguuyong. Agkat katawa ka nga, awan makagapaw. Ay nalakay sa anak nga aguyungan niya. Kasano mga min asa anak nga katawa. Kita man day ito ne. Oh. Nakitam. Picture mo, dagrasya, kinilitaw. Ti umadani, panagkalaysada. Oo na yun ni Pasing. Di naman labi nagbagaan mo't ti anak na. Ha? Tapay ko ma. Kaslawan sa bali alalaki dito'y lubong. Una yun aya. Kaaruba na mutan, ti pakiasawaan na, ay makapaulok. Ha? Kat tinapatag ade, kat saan na agkasinsain. Agkaruban lang mo. Muray pa'y, nagalas akitaan. Anya lakit din, aya. Anya? Iyam amumon kada kami, ti kaayan ayat mo, anak ka. Tatang, intun umay alawas. Umay kami dito'y. Apag iso nga gapo kami ijay syudan. Kasta ka day, anak ka. Ay katwin Naibagam ka din, ganinanang mo, ti may papaniti day ta. Saan pa'y nga rod, tatang? Ibagak pa'y laang kumakan ko na. Katwin tapno ang muna mo, itanak ko. Ay, wan gayam. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo. Ijay syudad, tatang. Kasta ka day. Mala ipasyar mo dito'y balay, tapno mamam mo may mag, anak ko. Ay na, magagaranak amang mo iti agbalin amanugang ko, anak ko. Saan abali nanang tadandanin? Aywan ay kanwan gayam. Taga-ano ngay mo, ti kaayan ayat mo, anak ko. Ijay syudad nanang. Ay, nasaya at nukas na.
Jaklakit di kayat tikas lakadalito ken grasya. Agkaaruba da, ngam agasawa da ka no. Ah? Kut, awan matdakas na itiday jay nanang saan aya? Anya nga awan, kano nagala sa kitaan? Ha? Kasla na ibusan ni grasya iti lalaki diti lubong. Taday jay pay alito ti pakikasaran na. Ay na makapailak mananak ko. Iso a husto day tangay naramid mo. Taga syudad ti kayan ayat mo. Saan at taga dito'y lugar tayo? Kaya't mo asawan, adamutin kaayan at ni Celia, nga anak mo, Mare. Adamot ten amare, ngam saan at taga dito'y lugar tayuan niya. Ha? Amangan ngamin no panunutem akasla da grasya ken lito. Agkaaruba da, ngam agasawa danto ka no. Anya? Naimbaglaengan ta saan ataga dito iti kaayan ayat ti anak ko. Naimbaglaengan ta taga syudad. Saan akaaruba? Ay, si kakit dimot, Mare. Idi pa lang akat katawaam ida. Kasano mo ngamin kat agkaaruba da nga rod. Kituray man. Anya ngay nga rod no isudatin na ikari iti tunggal maysa. Oho, jaklaam mo, mare. Anya lakit din, aya. Ay na mare, awan man ti bibiyang ko iti dayja agurya. Awan bibiyang ko nga uraan niya pa iti mapan nasasawon dito tersenam. Ay, wen Mare. Isoki din ti pagsaysayangam iti oras. Dilat ta ati anak na ti pakibiyangan na. Apay-pay lang nga masapul na akat katawaan ti anak ko. Kanti agbalinto nga asawa na. Anya lakit din aya. Amumutin na di ang babae. Amin na makita na. Kin maamuan na. Kit katawaan. Kin uyawin na. Agyaman adi, no nasaya at ti ugali jay taga syudad akaayan ayat ti anak na. Ay, wanan niya. At least di, dalito kin grasya, taura ibagbaga na nga agkaruba da, amamudan ti ugali ti tunggal maysa. Ta idi ubing na pa'y, agam amudan. Kat isuman, no siyak, at least pa ti kalugaran taam-am mo. Ay, wana Mare. Saan nga stranger? Iti makunayo iti imbaga ni Dino, tatang. Ha? Nakunanamot din anumayat kayo, agkalay sa kamin. Ay ket laki di desidido kayo adwa. Apay kit dinasaan nga anak ko. Ha? Ay na, selya anak ko. No siyak amay sa, mayatak mo't iti dayta. Agkalay sa kayon. Saan abali, taadda kayo motin iti husto nga idan. Agyaman akno kasta nanang. Hala, ibagam kin ni Dino. Taplanuin nyo nga rodan ti may papan iti panagkalay sayo. Wala nang, pagsaritaan mi dayta. Mare, inton bigat gaya man ti aldaw ti kalay sa dagrasya kinilito. Wan mare, ay kat umay kay to ah. Wana Mare, mabalin ka limot asaan. Umayak at damit binalkot ko a regalo para kadakwada. Ay kasta aya mare, ay wan ah. Bareng ano umay lata ni Guria. Oray sana nasaya dagiti sa usawang na. Umay no umay mare. No umay kat thank you. Ngam no saan nga umay, thank you latta. Sa bagay mo't di ah. Ay, damag ko kit umadanimot lang hindi pa nagkalay sa ti anak na ka. Ha? Ni Celia ka di ti bagbaga mare. Wan, Kasta aya. Kat taga-anungay mo ti mga sawakan ko na. saan ataga dito'y Mare? Taga syudad. Ah, kasta aya. Usto ah, tapno aga po kung tumatan ni Marigoria. Apaw, nakapurma ka mat iti kasta unay mare. Kan kasla regalo day tawit mo. Ay, wan mo't Mare. Ang mga nung nalipatan mo itangal daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Intan ah. Ah, ay
Ay na, Mare. Siyak pa'y laang matyawisam. Anya ko mati nakakatkatawa iti daytay. Nung amin mapanak, amangan no saan ko amalapdan ti agkataway jay. Nang runa no makitak da grasya kun lito. Saan amaikat iti panunot ko, anagasawa da nga agkaaruba. Anya lakit din aya. Ay, yak amuking ka, Mare. Basta siya, mapana. Nalaing kan, Mare. Ay, unggayam, umay kan tumot no jay anak ko tagkalay sa. Itamon nga daw, ti kalay sa dagrasya ken lito. Apay, saan ka amapan, Gorya? Ay, nalakay. Amangan no jay agkat katawa laang timapan ko aramiden ijay no bilang laang. Anya? Talaga asaan amaikat iti panunot ko. Nga agkaaruba da. Ngam nagasawa da. Ay, anya lakit din aya. Antay ta ka man ako nakon. Katwan mat. Amangan numapanak ijay. Katday talagkat katawa timapan ko aramidan. Kita ka man langay. Ay, dalpas mo't laang ti kalay sayo anak ko. Uwan nga rod nanang, sumarunumot di anak ni Gurya. Ha? Ni Celia nanang? Wan anak ko, intun first week kano ti July kat. Kastaya nanang, kat ala mapantay to, oray awan apulos ti nakitak arupada, ideal daw ti kalay sami. Wan anak ko, nasaya at dayta, anapanunot mo. Nay, ape akas ta tilangan ba kay? Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasanumat nga min lakay. No kaano nga umadanin ti aldaw ti kalay sa ti anak na. Sakas jepay tinaibaga na kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawain, bakit? Nakuna na nga adda kano katsachat ni Jun asabali a babae. Anya, kasano nga rot itan ngay? Ay, jakam mo lakay. Nakunamot ni Celia, akasarita na anaimbag ni Jun. Ay, hanyamot na ita. Umadanin ti kalaysada ng kastaki din, tararamidin na. Ngarod Ay, anya lakit din aya ni Kaston. Awanin anyat kayat mo asawan anak ko. Jakon makontak ti number ni Jun. Anya, jaka mo na niya teramida kita. Kasanon ti panagkalay sa amin. Una yun da dya lalaki. Awanan bain. Apay anaarabin na kan kati kastoy. Kasanon ngay ti panagkalay sayo. Nakababain ka dagiti tattao nga inauawis ko. Ay na, siya kung ti mababain ga po iti kastang aramid na. Numakontak mo. Kasaritak man ti awanan bain alalaki, tapag sasawak man. Hay, di pa ikit nakababain ka iti tattao nga awis mo, no kas namot lagayam, Mare. Ha? Ay, wen nga rod, Mare. Nakababain talaga. Dahita nga rod tirigan na, no saan nga maamuunay di tao. Ado ti limad, asan na nasayat nga rabid da. Saan mo't kiti nga amin, Ha? Naimbag pa'y ni Gracia kinlito. Akat katawa ama nagasawa da, nga ore agkaruba da. Kitaam kat aging nga ita. Mayat lahat ti panagkadwa da, kasagasawa. Anya? Isu asaan na nakakatkatawa ti panagasawa iti agkaruba, Mare. Laki di, sana kasinsin. Tadamot pagsayaatan na ako nak. Sana iya. Mare. Am muda ti ugali ti tunggal maysa, Mare.
Sana kasi iti kaayan ayat ti anak mo. Anam amo na lang yung syudad. Anya nga ita. Awan pa iti aldaw ti kalaysada. Ngam addan babae na. Anya laki iti. Ay, nagturod ka mo tan anang ibaga iti daytaken ko na, Mare. Anya kumaga po ang mabuti nga ngay mare. Gusto mo dyan bagaking kwa na. Ay, oo na yan. Kaano ngay nga ron ti kalay sa day anak na? Saan na matuloy? Ay saanin Tadda nga rod manin sa bali a babae ni groom to be kuma. Aniya? Ay, piman mo't ni Celia. Ay saan lang ani Silya ti piman. No di kat nang runa ti manguyaw nga inana. Kat katawaan na iti dagrasya kinlito. Akas laka no naglipit ti lubo. Lalaki Lumanyangan Ay, saan nga binanasaya at yagsasao iti patapos ako na Mare. Ay win amare. Datayo atat tao, rumbang ko maapanunutan tayo nga umuna. Sakbay tayo nga isawang, tagsubli ka datayo. Anya laki din na ya. Oh, si kamot kaya Mare. Mare pasing. Nadamag ko nga itagayam a first week ti July ti kalay sa ti anak mo. Ay, wen kumare. Ngam saanin ang matuloy. Ha? Wen mare, nagbabae mo't ngamin di kaayan ayat ti anak ko. Aniya? Iso nga rod ang mababae nak unay itaken ka. Gapo iti panangkat katawak idi iti anak mo. Nagaduan na isaw-sawang ko asaan ko maarumbang nga isawang. Ngam anya ngay nga rod kat nalpas meten. Ala, bayamon day jay kumare. Nasaya at latagayam ti kaaruban no maminsan. Taam-am mo ti ugali da. Aywan kita ti anak ko, kanilito. Nasaya at latamo ti panagkadwada. Awan ti isyo at cheating wanuan niya dita. Gaputa manipod ubing da, amodan ti ugali ti tunggal maysa. Ha? Iso amare, saan nakakatkatawa no ada agasawa nga agkalugaran o no agkaruba? Saan adakis dayta? Lakit ti saan nga agkasinsin ako nak, maawatam. Wen mare. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Boy, kita hamdag iti agaayam nga ubing o. Nagraragsak da. Wan nga rod. Nagkikyot da pay. Kaya't ko amadaantan iti baby. Sa anak tong aganakan. Agur-uray ka kadi. Apay na aguray pay laang. Taan niya ti ururayam. Damagag pa kini mami. No kaya't nanti madan iti apo ko. Anya? Ni mamin ti agdesisyon? Babe, makaungat ka man na nakon. Oh, abay timbakdar ka. Ay, gawid ako. Mamas boy ka talaga. Babe, orayan na ka. Saan nakapanawan dito'y parke? Babe! Boy, nagapuan nyo ni bakit mo. Nakita mat arimuar kayo. Mami. Napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Apay anak kabisuot ka. Kasano? Di nakpampansinan ni bakit ko. Nagapa kayo kade? Kayat mo, tamapan ko kasarita. Ay, madamdaman ton. Tamadamang aglutluto. Anya ayat tinagapaan nyo manan. Ay, ko ha, mami. Anya akwa, ibaga ma, saan ka ngagbabain, tasyak tinam?
Kaya't na kanon ti maadaan iti anak. Boy, kunakmat kan kay di. Asan pa'y amabalin, tawan pa'y masnop at trabahom. Adaw mo ti trabaho. Kas kumay ti construction. Ay, nadagsin unay day at trabaho para kan ka anak ko. Diyak kayat amaparigat kang agtrabaho. Kasanunog sakit ka. O, di awanan ti paborito nga anak. Mami, Saan ka madanagan takasaritak nilin? ay, pagkasarita madagos mami. Ay aywam. Tapno sa anak akagura. Oh boy, kayat mo pa'y kaditin na po, anak ko. Ay, owan ko mami. Pagdaydayetak ngamin ni Boy, Mami, tanaglukmagan. Dakkal unay ti tiyanan. Kasanuno. Siya, ti makamukan ko analin. Naskan amangan iti husto ni Boy. Tanarigat mat no kumutong. Naimbag ko mga rugmat no exercise. Nagsadot mat nga rod. Naskan anayunan tanay tayo na po'y mo anak ko. Anya laki tinaya. Ha? Thank you, mami. Thank you. The best ka talaga. Boy. Hoy. Boy. Ay. Nasayat mo. No kasarita na kon. Nagkunakan kang agtugaw kang agbuya iti TV. Ingka ginaw. Ay, mami! Agi pulong ka? Sige. Aramidam ta outside da kulambo ka inton rabi eh. Apa, anak ko. Sige, kunak tumot ngamin ken ka. Maturog ka ijay ruwar tapno ibusan da ka dagiti lamok. Anya lakit din aya. Apa, anak ko. Awan. Mami, awan. Kunakmat kan ka nga agbuya ka lang iti TV. Tano saktag dengag iti drama iti radyo. Anya ka laki din. Oo, mami. Ay, sige. Ingkagdagagan iti drama. O sige, agbuya ka aginggat kay kayat mo, anak ko. Babe. Agtugaw ka nga rodan. Tasyak ti mapanaginaw. Nasaya atmat. Say-saya atam ti aginaw. Nabasa ko na naginaw, bakit? Inidap kon ti TV. Tanauma akon nga agbuy-buya. Umay mo man kita ang ti pisang dito'y dakkal aso pa. Ay, isong arod da ita ti ibagakan ka. Tadumakdakal ti pisang na. Naskan agumatang ta iti baro aso pa. Anyat makunam. O, nakaring kayo pa'y balagayam. Ay, mami. Ay, damagak man kan ka? Nunas ka na gumatang ag iti baro aso pa? Nadadaal nga minin da iti daan aso pa kahit. Tamagan na pala. Apay agumatang kayo pa'y laang. Sayang ti kwarta. Oo. Nangag mo? Kunak tumad kay. Mabalin mo at nga apapan iti ulos. Ulas? Sofa? Apan iti ulas? Mami. Saan samot anapinta sa kitaan no apan iti ulos da iti sopa? Ayun kaya. Saan anapintas akitaan? Ay, kurtina laangan. Jay sabung-sabungan a kurtina ti pangapapyo. At damot kas jay ko. Nabayagan nga induldulin ko. Ala, umay mo ala ni jay silid ko, boy. Wan mami, injalakit din na yan. Oh, dahito jay ibagbagak a kurtina a pangapapyo ijay supa. Wow! Sabong-sabungan na. Di nagmayat, niya laki din. Ay, ipakita kini bakit ko, mami. Day tang asawam, puro paggastusan ti amuna. Imbag kumama, no ado ti kwartayo. Wan nga raw. Kaya't na aganak kayo.
Ay sos, nagninatigatas ita. Daya portupay, nagrigat. Saan akas ka rin ti adda tagipin ah. Nakarain ka kadipay, babe. Apay aya. Ipakita kailangan kang kada ito kortina nga impabulod ni mami. Iso ti pagap-ap tayo dyan na pisang nga sopa. Sa anak nga interesado. Supa, ap-apam iti kurtina? Na, pwede sumad nga timbaga ni mami. Mami! Ni mami magkaamin ng tipagdesisyonan. Mami, puro ka mami! Ni, agungat ka manan ako na ako, nagbugkaw ka pa'y. Makauma kan, boy. No saan ka pa ilang agbalbaliw panawan kan? Nakasapol ako nito apartment para kada kayo kinilakay mo. Ay, nasaya at matanong kasta manong. Asidag lang iti sentro ken nalawa. Mabalin ken amadan iti anak kiniboy. Tan nalawa da jay. Mabalin nga ipaaramida nyo iti may sapay a kwarto. Ibagak to man kinilakay ko. Wen, pagsaritaan yun. Tapno maipareserve padagos. Ado nga minti mangayat iti day a boarding house kag. O sige manong, awagan kan to adagos. Boy, aglutluto ka din, di bakit mo? Ayuan, mami. Anya nga'y tilutlutwan na si daan. Adobo a karne ti baboy. Kaya ti karne. Ingkaibaga asinigang abangus tilutwan na. Ayuan, mami. Ingkan, darasam. Ibaga masinigang abangus tilutwan na. Babe, sinigang kanumot abang usti kayat ni mami. Makasidsidak iti adobo. Kan maysa, kanayon abangos ti sidsidaan tayo. Isong arot ti kayat ni mami. Anya ti bagakan ka? Nalipata mo, ha? Ni, bumugkaw ba? Anyang imbagam? Sige. Ipalubos mo pa ani mamim ti agdesisyon iti biyagta. Panawan ka na talaga. Ay, unay ka mo tan. Ay talaga, nauma akon kan ka. Kat, anyaya ti kayat mo nga ramidag. Agdesisyon ka mo tayo iti bukod mo panunot. Nagrigat mo't takadwata nga rod ni mami. Isungarot ang pumanawtan dito eh. Balay mi da ito'y idi pa'y ubingat. Ag boarding house tan. Saan ka pa ang makapagdesisyon? No kasta, agbati ka, takaduam dito iti inam. Siyaklaangan ti pumanaw. Ay na. Nagmayatan ti alsam na da ito'y sinigang ngayon lutomlin. Kitaan nyo man, duwa si daan ti inlotok. Adobo kan sinigang, ta adobo mo ti kayat ko. Ne, apay nga, saan mat akot ko tiyan ni boy ti kanan na. Ay, anya lakit din. Ay, boy, anak ko, mangan ka na. Gawan ganas ko amangan, mami. Kaapay. Bayan yun, mami. Saan nyo unay abibibyan day taaboyet? Mayat mo't numaawan mo't tiganas na amangan. Uray may salaang nga aldaw. Tapno maksayan titimbang naman. Ay, kaasimot atoy dungdungwak nga anak ko. Anya ay ati parikot mo. Ibagam akin ni mami. Ay, ko ang amin, mami. Oh, anya. Ay, babe. Ibagak ka din kini mami. Ibagam apay amasapol pa ilaang ang damagam kanyak. Agsaw ka na ta. Ay, ko plano ni Lynn, nag-boarding house kami kano. Ay, anyakot na ito'y ataon na yan. Panagan ko man ang tibagbaganan. Anya, sumina kayon kanyak. Umadayo kayon kanyak. Ay, unayan. Ay, sana ka makagas. Ay, maatake ang salagi na oras. Lynn, ni mami, maatake ka nun. Ay, anya ti aramidon ka.
payam ani mami, kita-kita ang nakit din. Maatake ka nun. Kasta naman na ibagata nga umadayuta. Ay, mami, okay ka kadilaan. Marikata na nga umaasan ako. Ay, kaya't mo kadi pumanaw kami nga agasawa. Makaagisa talagan. Ay. Nagsan, di barukog ko. Ay, mami, saan na kami paimot nga ibati mami? Saan kami na pumanaw? Dito'y kami nga agyan. Aging galumakay kan bumakot kami. Nangag mo, mami. Ay, mayatan tiriknak. Iyala ang daklangan iti tanong. Ay, nabang aranak unay. Apay nga si kalang mati umay mangkita da ito'y pagyanan nyo a boarding house. Saklaan gayam ti agyan manong. Si kalang? Nilakay mo ngay. Agbati ata kaduan na ni nanang na. Ay na, makapakatawa kayo mga gasawa. Anya laki din na yati kasasaan niyo. Panawak man ida manong. Nas ka na agdesisyon itan ni Boy. No siyak wano ti inana. Babe, nakadigos ka din. Nenay. Anya ti kaya tasawon na gito maleta? Saan mo adamagan ta talaga pumanaw akon? Ay, ilin. Ay, saan mo mo't ko mga aramidan ati kastoy kanyak? Aramida ka. Apay kumasaan? Idi pa'y nga imbagakan ka. Di nakmut patpatyan. Tatila ang dangdanggam ka ti inam. Panawonan nga agdesisyon ka. Siyak wano ti inam. Ay, mami. Madama ak ngagdadait iti pisa nga bestida kanak ko. Apay. Apay day tadakkel abag. Ay, ag-boarding house kami kanon, kini bakit ko? Manid makaangas. Ay, mami, nas ka na maawatam ti sitwasyon ko. Si papamilya Adan bakit ko, mami? Ay, talaga siya akong makaangas. Ay, mami, nakapag-desisyon ako. Panawonin, tapnomang bukal kami matkini bakit ko iti pamilya. Nas ka na maddaan kami mo iti anak. Saan nyo kadi kaya ti maddaan iti apo ko? Panawan da kon. Kasi ako ba? Umaida kayon tulat tabis bisitain, mami. Kana damat dagiti kakapsat ko. Umaida kayo tukat kadwaon. Talaga ka di nakapag-desisyon kayon kinilain. Uwan, mami. Sa dino nga iti pagyanan nyo nga road. Ijay boarding house ijay sentro, mami. Iti asidag ti eskwelaan. Ay, ijay green abalay. Ay, uwan, mami. Ay, amumot kayam. Kano ko jay kumarik na ijay. Ay, madlagayam. Ay, nalakakanto lang nga umay ijay, Ay, ayan ni Lynn. Adak dito'y mami. Ay, Lynn, ay aywanam nila kay mo, Di mo baybayan. Wan, di mo baybayan amamagaan itiling at jay bukot na. Anya laki din ayan ni mami. Saan ako nga ubing? Ibagbagak laang bata anak ko. Tasi kaka nga ron ti paborito nga anak ko. Anya laki din ayan. Kwa mami. Mapan kami nga rodan tanay. Agor ura di pagluganan may. Ay, aguray man adala ang damagag. Anya day ta? Kaano ak nga ron ngay ang maadaan iti apo ko? Ay bakit? Ay, kaano ka no? Anya? Uray day tadamagang pa'y kanya? Asam ko ng latan? Ayan nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.